เริ่มตีโลกันตีต่อขจรกันเริ่มตีโลนี่ไหมเขาสักขันเริ่มตีโลตีขันอันจงเจียโลนี่ขันปวนเข้ามินก็ใช่บอกจุไลตักจุเนี่ยกันเริ่มตีโลโมทอมเฮียนัทเทวักเราเริ่มตีโลตีเขาขับปริยัดปะกวนนี่ตั้งริงโลเดียวแต่ปนนี่มานามาเสียจุดที่ชวนอินเอเมเลตขันเริ่มตีโลอันโลตีเริ่มตีโลวันตีตู้มันเริ่มตีโลวังอาจารย์ชวนตัวนาเฮียนข้างขัดขีดเลยเสกด้วยเริ่มชูวินฮีออกตบานิสมปริยัตสังนิเลสมนิปังอาอินรินนีอันนี้ex-minister Thangtea'n dawt ngel ngan tak asoyem ni Hriata changte aron trong chhuak vele ti in bul I han tran phot mayang October ni somni pakwa sang ni le somni panga ni lai ni khian MNF chuan FCAA 2023 ZPM in an adopt tak du lo na lan tir nan total ben nei huai hot antum ani hemi chungchang Hriata changte ron soi zauna kan ngai thlak ma in Thangtea'n dawt asoi nge soilo uluk takin ngai thlalokila ti chuan Hriata changte in enge aron soi kan ngai thachun zom donia Forest Amendment Act ka soi puilok chega duwa in stanaka mania tikhan party president pon ron soi ta nang ri chuan in du lo in do dal dang khai soi ta khalai instant kha ani mek lain in party MLA te khan pas ni khan remti ti pola khan an trangani ti kha soi hi ani rosia chu tun din huna hian MNF hi he Forest Amendment Act chungchang hian chini hian in legislator role tele party nga idana hi asang hian omani lo mo ti lai hi asang bi alo kani mele ti hi an tha thlota amaro chu khalaya kha munten ka hian ne han chu asan tak mai house han pass down khan om thina khalai ro kha chu om lo ni maya an rem ti lol lo di ti an thu soi recording kha fel takin proceeding assembly record an en thina om renga kan opposition leader chante pona soyanga kan emele te pona soi chu wang chuan herin kan stand hi party le kan legislature lampang party kha o khat chial ni chu wang chuan khalai kha chu tu te namo engemaw zonga non play quality ringa ma se hei chu kan hlom khat khop maya nakin loka hian engemaw kan la thing ridon chau tin an chu san kha house kha ti khopa anuwa agitation umna ten kal le kha tiang khopa an ti le cd chuan in mele rol te kha ti lai khan nga tinge an chu san mai lo house ti te an rem ti thil ti le rem ti lo ti house kan lo kan lan tir na apiang hian chua san hi an di vek chuan lo ke po house kum som thum kom to kan chua san reng chuang lo fa chua san chu pakha kan rem ti lo kan ti to kha chuan kan rem ti lo ni mai house khan rem ti lo ti khan an trong chi lo ni khan puan khau min ka rebok chu lai tak chu nia kan rem ti lo moทอมเฮียนัทเทวักเราเริ่มตีโลตีเขาขับปริยัดปะกวนนี่ตั้งที่รอตุนทุมาขันอันตำโลนี่กันเอารินช่วงอมโลในขันอาริงโลเดียวแต่พอนี่มานามาเสียอาริงโลนี่บางขันอันเริ่มตีโลตีขะอันเริ่มตีโลตีแล้วมาขดังลำนาอมโลจุดที่ชวนอินเอเมเลตขันเริ่มตีโลอันโลตีเริ่มตีโลวันตีตู้มันเริ่มตีโลบางอาจารย์ชวนตัวนาเฮียนข้างขัดขีดเลยเสกด้วยเรื่องชู voice record ที่ลำพังไอ้มาป่วยหมอจอกชูข้า proceeding assembly กันทุกสิ่งเรื่อยๆชู record เวกันเนี่ยอาบุยนั่นเสียมเลยตัวอินกันงานตัวนั้นบอกข้าเอ็นเวไม่ใช่ละกันนี่ไม่เล่นฝักของโทษกันเดียที่โตเป็นชัวตักซิดอาทิตย์ชูหันซิร์จบนกแต่ปนนั่นดีเวที่ทุ่มไม่ที่มาเสละเฮงนำปุ้ยคุยที่เลยจวนนินResolution to this effect to be passed by the Mizoram Legislative Assembly. And now, therefore, this House resolves that the Forest Conservation Amendment Act 2023, number 15 of 2023, stands applied to the whole of Mizoram. Resolution adopt remti piangin remti ti ula. Rem ti lo ko nom chuan rem ti lo ti ula
ole alo ole tuna chuan kan minister zon tak pulau kan sang official resolution pun chu he hausian lunglo takin adopta ani to speaker kalome tikhan kan ngai dan te comment na lama soyang oniang ole tuna chuan Hriata changte thuziak chu I han ngai thla chhun zom te ang MNF total ben huai hot tur hi October ni somni pakua sang ni le somni panga ni lai nia ani dona an total ben huai hot tum chan ber ni o malang chu tun kum August thla a Mizoram Assembly in FCAA 2023 an lo adopt tak mai wang kha ani ome Assembly House Flora khan kan MNF MLA pakua te po an om ve vek thova yes or no ti po soingam lovin an ngoingam trok thunga an din mun ngai tu puya hriat thiam pui thei tak zok ero chu an lo yes ve chuan ZPM malakna an support ti nani in MNF tan atlom thak don sia an no ve thup le MNF MLA pakuate no tia pharlai kha ZPM Congress hoten Central Sarkara avedo clip an thon thla anga an tho pui Alliance Big Brother le an in ngana ve ber ni tho reng tur Central BJP laka tlak tlum to lo kum khuwa an hlau tho boxi nakina Mizoram mi puite laka line soifel thei ol sam ber tur action smart le tricky thei ber abstention an thlang ta a chutiang background ang chi chuan thani nuwa assembly pon lama ve thung MNF party in total ben mangin FCAA 2023 adoption chu an du lo lauthar le zoi donani Assembly House chung kha AC ani karinga borok dainuam noya chuan rilru arorum thei vak lo po anima na diktak chuan kum sang hile somni pathum somni pariat chung hian Mizoram mi puite hian Assembly chunga opposition MLA kan nei mumal thei don lo ti na ani aboi thak fu don ani Assembly Flora an ngoi tlat po in kot thera chau an ngai dan diktak kan hre thei chau thin don ti na ani he news item an post pakata MNF legal board lama an ho tu pa le mishat khokheng kot lama kasar senior ve ngoi sarlal pian fel chong thu chuan moi thuk le sui deuh main MNF hovin October ni somni pakua sang ni le somni panga a total ben an hoi hot na chan ber chu FCAA 2023 adopt du lo nalan tirna nisatli lovin tuna kan ZPM sarkar noya kan Mizoram le nam a him tak lo wang ani berzok ti ang hialin a original text ero kan mulet le thei to lo he post ka siam chan po sarma piano comment wang ani fan thova ti ang hialin aron soya kan MNF u naut tan chuan chan sang awangin kan ram le nam aral an hlau le thar to ani ve maya kum somruk don lai alo liam le ta boxi a party a in ram le nam Koshan ain pathian da chung nunglar thei hlum ila chu kan zia tlang ang mole sarma piana hne na le MNF ho te hne na kangen ngol du le tak tho ero chu November ni som pakhat sang ni le som ni panga dampa bial by election zoa total ben ta hut zok ila series of program siamin Mizoram pum huapin in ben har project nei tum ta zokila kan thalai te zirchian atan MNF lo in din chhodan Pudeng hovin independent Mizoram anlo fight rengem Article 371G of the Indian Constitution MNF movement awanga kaninti sual chua hi enge ni chia a insoi theina chi nge ngoibo san wang chi tin voi in atangin way forward ngai to in how do we go from here ti te MNF ramboy sangkha jakwa somruk paruk somre paruk slogan le khati lai Mizo nationalism kan lo ti ve mai thin year vai what level year Mizo nationalism ti ang chi aya changkang deu Mizo nationalism thar neo Mizo nationalism slogan turte ngai tu ho ilo o pathian le kan ram Mizoram tan tibur tu party tan chuan avain ne om jok vele o nge ni November ni som pakhat sang ni le som ni panga ma in kan Mizoram le nam hi aral man tak kan hlau nge ni electoral political game thing deu West Bengal political slogan lar ho bena chal bena zonga kanram le nam bol a chholo hi chu kan MNF party ho tu te ngai tu na level hian alo phak tak lo zok lek emni le lalpa Mizo Christian Indian tribal a min lo siam hi chu
kalom em thova hei baka life combination fu po kalashe fu thei chuang hleilova ma semo kalalpa a ha thlak ve det chang hi chu a om thina sin engpo ni se kan han noi chole nak photanga kan la zia chove nge tura kangaya chuti rolin khongain kan ti sa ril ru le rau te ro chu ikuta min von him sak zel photang che